Bula. Gue minuni mereka untuk teletak le vorong ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulu binaka. Se kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutu kwena mbungi ndai. Mai suli sala ni kuo Dr. Tupini Mbamba endo vera kambuta bata ni songo na sodelpa. Enono tukuna menangara ni binaka na leo ni palimendi o Moses Mbulitabu. O Dr. Mbamba elewa ni tiko na komiti ke pakatarungi retiko era vengati takatiko na tutu ni beli utaki ni sodelpa. Kau Dr. Mbamba ni Mbulitabu e asangata na beli utaki ni rote mumu e na rono ndolu tirikava e na ngauna e banga ngaikina endo na rebote. Na tukutuku e salamuri tinga na nona sianga ni tiko Mbulitabu e na nona kadhibi me pakatarungi e na singamuniti. Ngome pakani ndua na ivola e avolai kasoli kipua na presidente ni songo ratu e pinisa takombau. Karaka e kine so na lewe ni songo ni dhala na nona lewe na mai o Mbamba na matambose mengaraba na vei tartarungi. Ia ka Dr. Mbamba ni pangambauta ni Mbulitabu e sianga ni se beisau karawa ni ndua na nona tikina e na ivola ka kaudake mai e na madhao saoti. Ia na singi ni mataka e na wakadhurikina na non rambose na lewe ni matambose ni sodelpa ka rere tiko ni na wakatakilekina se odhei e sama indingitaki. E banganga tiko e na ngaunongo na tambana ni obisa e ndua ni yalo ka sabe ika uya kitiko e na ngaunongo e na mona liba. Na yalo e kila kasa mitekitiko kina e ndua na obisa ni apaduka e ndua na tangane kabuna na nona sasanga taleani na ikarua ni obisa kapaduka na lewe ni wanuongo. Tukuna na ngusu ni bosa ni tamba ni obisa ana na isoro ni sa toma ni tigo na beibangangai e na buku ni kisiongo. Nandura ndrau bitu sanga bluka rua na leo ni vanua e biti er sambi uta na non da vanua merango le ki Australia e na ruku ni Pacific Labour Scheme er sabaka salataki mera laki muria na lawa er baudikina. E na nona laki veitaladi na puni lawa aya set kayum e tukuna ni ongo endo na ngauna binaka merra baka torre de takakina na non rambula ke na non rabubale. Na ilago la Kongo e tiki ni beindi dinati ke na mata ni tu Australia e na ruku ni bubale partnership. Kina ngito nandau ni biba tabulidi ni nanda mata timilo abitu Gareth Beiba e sa ambiuta bata tiko endo na timi binaka e na kia na baka rautaki na 2021 Tokyo Olympic Games. E tomani tinga e na ngaunongo na baka uko yango e na loma ni nonda matatimi. So na dhaura bobobou e ra laura mai na sota ni Skipper Cup ke na Murray Sevens e sabi tomani tiko e na ngaunongo. O kakina o Chone Manu, Taniela Sanrungu, Kaminieli Rasaku, Vinaya Habosi ke Onisi na tabe. Erto na bagay tabi tiko na nonda matatimi e na vei sota e so e na bagay dhuri tiko e na bula meungo e na me baka ni tiki ni non rato bakarau. Mai dhabe kiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kia na ikuri e rana na sema stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM. Ni bagading vinaka. Toka leo na sere so na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.